Ibe wina bata muno kumenya kuria ngathie ndakua. Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega thutha wa muini Kioi Junior kuhuruka. A lot of videos ni ikoretwo igitheremio, particularly one video iria arakorirwo agitariria what will happen wona arikia kuhuruka. Kuona Kioi Junior ni aragia muno about witikio wake na controversy nene umana na ati Kioi Junior ndetikitie kuri Ngai, no aria maramucakaya kana maracakaya gikuo giake makorwo makiregana na miario iyo na video icio iragitheremio, makiuga Kioi believed in God but itumisha witikio wake nicio ageragia gutariria in most of his interview. Tikia wa ndwitikitie horo wa Ngai Na hau no monagira muno tigwetikite ndikoragwo na reason ya gwitikia. Ibe wina bata muno kumenya kuria ngathie ndakua, no tha ici ndwikanite ka kiria. Despite all that, fellow musicians ta Samido hamwe na brother ya Samido Karis Magic na Agdo Takaragwa Muraya hamwe na Nyox wa Kata ni makorwo makionania urito wa gugikorwo magitigwo ni mundu marohi na mundu marendete. Nyox wa Kata akigeria kwegutia magigi ma video ishira theremio cia miario Kioi Junior aritie in most of his interview. Akorwo akiuga ati he was a very sweet person, akiuga ati Kioi was a very kind man makiria to those who interacted with him. Miario most of those interacted na muini uyu gwito Kioi Junior maretekerania na Nyox, na mundu wakorwo agitekerania na Nyox fio ni mundu gwitwo Samido, na niho ndomereri eno ya Samido na Nyox wa Kata yagikorwo igikinyira andu aria matarakimwe na aria makugeragia gutaukwo niwe through miario eno ya video iragitheremio, magikorwo maki understand ni ma ari mundu very sweet na mundu wale very kind and a talented man, na mundu woe kugutha gita kiriu na gitene athie na mbere na kuhuruka. Uhoro gukinyia ndeto yo hau, make sure you turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video cito.